السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد، siamika Allah tabaraka wa taala ndikumfunila zabwino mtumiki Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba ake ndi onse amene akusatira sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufikira siku la kiyama. Timpembe Allah tabaraka wa taala akati kumanise naye okunido watu mtumiki Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam mukuyankula kwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yolemekezeka. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah tabaraka wa taala akuyankula mu aya yolemekezeka, kullu nafsin dha'iqatul maut, kuti ndithudi chamoyo china chilichonse basi siku lilipo chilawa imfa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, komanso ndithudi mukalipiridwa mokwanira malipiro anu tsiku la kiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna, ndiye kwa uja amene akakapulumutsidwa kuchokera ku moto, kwa uja amene akakatengedwa kuchokera ku moto, kutetezedwa ndi moto, wa udkhila aljanna, ndi kulowesedwa ku paradise ya Allah tabaraka wa taala, faqad faza fawzan adhima, amene ndiye siku la kiyama wapambana kupambana kwa kukulu kwambiri. Olemekezeka mu Allah tabaraka wa taala.